Usibye kuba afatwa nk'inkingi ya mwamba mu muziki by'umwihariko ku mugabane wa Amerika, Beyonce ni umuhanzikazi wasaruye akayabo k'amafaranga mu muziki. Sibyo gusa kandi ni umugore uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze. Ujye wibaza cyangwa se utekereza ubuzima buhenze uyu muhanzikazi abayemo, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo y'agaciro gahambaye afite hirya no hino. Muri iyi video uraza kureba ubuzima bw'akataraboneka umuhanzikazi Beyonce abayemo. Mbere yo gutangira, nimba utarakora subscribe, kandi subscribe ukore no kunzogera video zijye zikugeraho mu wa mbere. Yavutse mu 1981 muri Houston, muri leta ya Texas muri Amerika. Beyonce Giselle Knowles Carter, wamenyekanye ku izina rya Beyonce, ni umwe mu bahanzikazi bamenyekanye ku rwego rw'isi yose, aho yamaze guhabwa ibihembo bizwi nka award mu muziki birenga 612 byose. Ndetse muri ibyo byose hakaba harimo Grammy Award 32. Grammy Award ikaba igihembo cya mbere kirenze ku isi yose mu muziki, itwara umugabo kigasiba undi, ndetse kugeza ubu akaba ari umaze gutwara byinshi ku isi. Ndetse aha niho havuye izina Queen Beyonce, aho baba bashatse kuvuga umwamikazi mu muziki. Ibyo ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byamwinjirije akayabo k'amafaranga atagira ingano, binamuhindura umukire cyangwa se umubwizatungo utunze imwe mu mitungo tugiye kubona mu kanya. Beyonce Knowles ni umuhanzikazi uzwiho kuba mu mazu meza y'imitamenwa azwi nka villas, aho we n'umugabo we Jay-Z baba muri imwe mu mazu ahenze muri Los Angeles, California. Iyi ikaba iherereye hejuru mu gace ka Bel Air. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba 8 n'ubwogero 11, ikagira icyumba cyagenewe kureberwamo filime, ikagira piscine nini zigera muri enye zose, ikagira n'ikibuga kinini gihagije cyo gukiniramo basket. Iyi nzu kandi imbere mu gipangu ifite parikingi nini ifite ubushobozi bwo guparikamo imodoka zigera muri 15 zose. Iyi nzu ikaba ihagaze akayabo ka miliyoni 88 z'amadolari ya Amerika, akaba hafi miliyari 117 z'amafaranga y'u Rwanda. Beyonce ni umuhanzikazi wageze kuri byinshi abikesha umuziki. Urugero ni nk'ubwato bunini cyane buzwi nka yadi ajya ajyamo iyo ashoje amatuwa cyangwa se ibitaramo aba yakoreye hirya no hino muri Amerika. Ubu bwato bukaba bwitwa Rama, bufite ubushobozi bwo gutwara abantu barenga 31, bukozwe kandi mu buryo buteye amabengeza. Urugero nk'imbere muri bwo harimo ibyumba byiza cyane byo kuraramo, bukagira icyumba cya sauna massage. Ubu bwato kandi bufite piscine nini nziza cyane y'agatangaza, bukagira n'ikibuga cy'indege kinini kizwi nka helipad. Ubu bwato kugira ngo bubashe kwitwa ubwe byamusabye kwishyura akayabo ka miliyoni 9 z'amadolari ya Amerika, aya akaba angana na miliyari 11 mu mafaranga y'u Rwanda. Beyonce n'umugabo we kandi iyo bageze ku modoka ntibisondeka. Nk'urugero ni nka Mercedes Benz Sprinter Bus ifite imbere hasa neza, yishyuye 140 by'amadolari ya Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 180 z'amafaranga y'u Rwanda. Akagira kandi Cadillac Escalade, imodoka nziza cyane ikoze muri platinum version, yishyuye akayabo k'360 by'amadolari ya Amerika, akaba hafi miliyoni 478 z'amafaranga y'u Rwanda. Beyonce kandi afite Lamborghini LM002 yamutwaye akayabo k'400 by'amadolari ya Amerika, angana na miliyoni 532 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu modoka nyinshi zose atunze ntitwakwibagirwa Rolls Royce Silver Cloud Convertible yakozwe mu mwaka w'1959. Iyi akaba yarayihawe n'umugabo we Jay-Z nk'impano ku isabukuru ye y'amavuko ubwo yuzuzaga imyaka 41. Iyi modoka ikaba ifite agaciro ka miliyoni 1 y'idolari, angana na miliyari 1 na miliyoni 333 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu kandi Beyonce n'umugabo we Jay-Z akaba ari bo bafite imodoka ya mbere ihenze ku isi. Iyi modoka akaba ari Rolls Royce Boat Tail, imodoka y'igitangaza, ndetse binavugwa ko hakozwe 3 gusa. Muri izo 3 akaba ari bo babashije kwegukana imwe muri zo, izindi modoka 2 zikaba zitarabona abaguzi. Iyi modoka bayishyuye akayabo ka miliyoni 28 z'amadolari ya Amerika, angana na miliyari 37 na miliyoni 440 z'amafaranga y'u Rwanda. Beyonce kandi ni umuhanzikazi uzwiho kurangwaho n'udushya. Urugero ni nk'urusengero yaguze n'idini rya EPR ryo muri New Orleans, Louisiana, rwubatswe mu 1927, maze araruvugurura aruhindura inzu yo guturamo. Hakaba nta muntu n'umwe uzi impamvu yamuteye gukora ibi. Uru rusengero rwishyuye akayabo ka miliyoni 2,600 by'amadolari ya Amerika, ahwanye na miliyari 3 na miliyoni 458 z'amafaranga y'u Rwanda. Beyonce n'umugabo we Jay-Z kandi bafite undi muturirwa baguze Hampton. Aka gace kakaba gaherereye muri New York. Iyi ikaba inzu nziza cyane y'agatangaza. Iyi nzu bakaba barayiguze miliyoni 23 z'amadolari ya Amerika, angana na miliyari 34 na miliyoni 580 z'amafaranga y'u Rwanda. Beyonce ni umujejetafaranga ku rwego rwo hejuru, akaba yarahaye umugabo we impano y'indege yo mu bwoko bwa Bombardier Challenger 850 private jet. Iyi ndege ikaba ifite ubushobozi bwo gutwara abantu bari hejuru ya 18 bose. Amakuru yaturutse mu ruganda yayiguzemo akaba yaratangaje ko yayiguze miliyoni 40 z'amadolari ya Amerika, angana na miliyari 53 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntitwakirengagiza kandi indi mpano yahaye umugabo we Jay-Z,
Iyi ikaba isaha ikozwe mu mabuye ya diyama ndetse ikaba inatatswe n'amabuye ya diyama ahantu hose. Ikaba yarakozwe n'uruganda rwa Habred, akaba yarayimuhaye yujuje imyaka 43 ku isabukuru ye y'amavuko. Isaha ikaba yaramutwaye akayabo ka miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika, ahwanye na miliyari 6 na miliyoni 650 z'amafaranga y'u Rwanda. Aba bombi kandi babaye mu buzima buri wese yakifuza. Urukundo rwabo ntirubura kugaragara hanze, yaba ibitaramo bahuriramo cyangwa se ibisigo n'imitoma baterana mu bihangano byabo, ari nako badasiba guhana impano by'umwihariko ku masabukuru yabo y'amavuko. Nk'urugero, Jay-Z nawe mu 2010 yahaye impano umugore we BEYONCE impano y'igitangaza. Iyi ikaba ikirwa cyangwa se private island giherereye muri Florida. Iki kirwa Jay-Z yakiguze miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, angana na miliyari 26 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. BEYONCE kandi si umuziki gusa umwinjiriza amafaranga, ahubwo ni umushoramari kabuhariwe. Nk'urugero, ni nk'umubavu cyangwa se perfume yise BEYONCE Hit yashyize ku isoko afatanyije n'uruganda rwa Tommy Hilfiger Company rukora imibavu, maze bayisaruramo akayabo ka miliyoni 400 z'idolari. Afite kandi kontra cyangwa se amasezerano yagiranye n'uruganda rwa Amani Brand. Uru rukaba rumwe mu nganda zikomeye ku isi mu gukora imyambaro, aho bamukorera bakanashyira hanze imyambaro yamwitiriwe. BEYONCE kandi n'umwe mu bahanzi bakorana na kampani zikomeye, akanasinyana nazo amasezerano abaremereye. Nk'urugero, mu 2012 yasinyanye amasezerano n'uruganda rwa Pepsi. Uru rukaba uruganda rukora ibinyobwa kandi ruhora ruhanganye n'uruganda rwa Coca-Cola ku isi. Kugira ngo yemere kubamamariza, bamwishyuye akayabo ka miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, angana na miliyari 66 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Vuba aha kandi aherutse gusinyana amasezerano n'uruganda rwa Adidas ko gukora inkweto z'ikirango cye zizwi nka Evipas Sneakers. Akaba azamamaza yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, aho usanga ku mbuga nkoranyambaga ze nka Instagram afite abamukurikira bangana na miliyoni 319. Afite kandi andi masezerano yo kwamamariza izindi kampani zitandukanye nka Nintendo DS, L'Oreal Paris Cosmetic, Samsung Electronic n'izindi nyinshi. Uretse umuziki kandi BEYONCE ni umukinnyi wa filimi zitandukanye, nazo asaruramo akayabo k'amafaranga. Nk'urugero, ni nka filimi yakunzwe ku rwego rw'isi yose izwi nka The Lion King cyangwa Simba cyangwa Intare umwami w'ishyamba, yasohotse muri 2019, aho yakoreshejwe mu majwi y'intare y'ingore yitwaga Nara muri iyo filime, cyangwa se umugore wa Simba, ndetse anayikorera music background cyangwa se indirimbo yifashishijwe mu ikorwa ry'iyi filime. Maze nawe yishyurwa akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, angana na miliyari 26 na miliyoni 600 z'amafaranga y'u Rwanda. BEYONCE kandi n'imbuga zicuruza umuziki nka YouTube na Spotify n'izindi, nazo ni isoko avomamo amafaranga. Nk'urugero, kuri Spotify yumvwa n'abarenga miliyoni 50 ku kwezi, naho ku rubuga rwe rwa YouTube ibihangano bye bikaba bimaze kurebwa n'abarenga miliyari 18. Izi zombi ni isoko z'amafaranga cyangwa se inyanja z'amafaranga ahora avomamo amafaranga buri kwezi, yaba bumvisha bakanareba ibihangano bye. BEYONCE ni umuhanzikazi wahiriwe n'umuziki ukanamwinjiriza akayabo k'amafaranga, amwemerera kwitwa umujejetafaranga. Umuziki, ishoramari na kampani akorana nazo akanazamamariza byose hamwe. Ikinyamakuru cya Forbes magazine, ikinyamakuru gicukumbura imitungo n'ubutunzi bw'ibyamamare ku isi, kivuga ko uyu muhanzikazi BEYONCE imitungo ye ihagaze akayabo kangana na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika, angana na miliyari 665 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na Dan TV Nation. Nimba utarakanda subscribe, kora ku nzogera ukande na like, kore na subscribe maze video zijye zikugeraho mu bambere.